Guys, kaMonqobile niphathele Mazibela eInimba ngomhla ka-23 January. Hey-ke guys, ufikile-ke uThumeka ezobona uqhawe esibhedlela, kodwa-ke ngenxa yokuthi ubekade embona ukuthi hhayi yenziwe le operation and kunenhliziyo kalikamva laphaya esifubeni sakhe uqhawe. Umane nje u-girl wahluleka ukuzibamba, wakhetha ukujika waphinde emuva engakambingeleli nanokumbingelela uqhawe. Qha uphatheke kabi ukubona-ke uThumeka ejika engashongo nanokuthi sawubona kuyena. Umane wakhala kuyena uZoleka washo ukuthi mama uhluleke ngisho ukungijonga kaloku. Awu kodwa mama, wathi nje uZoleka uzwe iy'nhlungu mntanami, iy'nhlungu esingesakwazi thina ukuthi sizimajine, soyehlisa umoya, sizoyilwa le mpi sizoyinqoba. Hhayi-ke guys, baduduzana-ke uqhawe-ke benoZoleka ngapho uThumeka ubhizi uyahla uyadilika-ke guys. Kuyena-ke uHlathi uyasho ukuthi uwena Hlathi, iphutha lakho lonke leli, uwena wahamba wacica amaphepha wavuma ukuthi-ke inhliziyo yendodana yami likamva iyofakwa esifubeni sikaqhawe cause wena wenza i-choice ukuthi ufuna kuphile yiphi ingane, ufuna kufe yiphi ingane. Kahle kahle wena wacima igama likalikamva ukuze kusale igama likaqhawekazi. Lawo mazwi guys, yeyi bengathi intaba iyadilika phezu kwekhanda likaHlathi ewezwa lawo magama aphuma kuThumeka. Lapho-ke bekade engena-choice cause lezi ngane lezi zombili zizalwa uyena-ke uHlathi. Manje masethuka ngokuthi ubulale ulikamva, eish akubanga mnandi. Ngapha-ke guys, udadewabo uNtsiki umane wabona ukuthi enough is enough. Kudala uThumeka ekhuluma amazwi abuhlungu kuHlathi nasemndenini wonke, wahamba wamkhonfranta wamtshele kabhoqo wathi yabona wena Limise, eyi siyadikeka nguwe manje. Hawu uyasidika mani, wena sengathi nguwe kuphela olahlekelwe ulikamva. Yintoni le buyithetha kumfowethu uHlathi uthi nguye wabulala ulikamva? Njani kuyindodana yakhe? Yabona-ke manje iyaphela lento, akasizova ngawe manje. Enough is enough. Yekela ukuthi uloke njalo ukhuluma amazwi abuhlungu engathi nguwe kuphela usey'nhlungwini. Sonke siy'nhlungwini mani. Yo guys, udadewabo-ke lo ugane uThumeka umane wehlisa umoya yena wangathetha. Wathi nje ayi cha mina ngiyavumelana kodwa naye usisi Nsiki nawe sisi, hawu wamane wabanda nje eduze kwaqhawe. Kutheni ungavazi umbingelele kaloku? Phela uqhawekazi wayemthanda ulikamva futhi uyambona ukuthi uzwe inhlungu ngokuthi akekho ulikamva. Hawu bingelela umntana, musu ukwenza engathi iphutha likaqhawekazi leli. Uqhawekazi umsulwa akenzanga nto. Hayi nangampela-ke guys, washawa unembeza-ke uThumeka wabona kungcono ukuthi-ke ahambe aye emzini kaZoleka ngoba phela uqhawekazi bese se-discharge-iwe esibhedlela aye khona-ke ukuyoxolisa. Guys, sefika nje khona waya kuZoleka waxolisa kuZoleka wathi dadewethu ukhombisile ukuba udadewethu kimina. Ndiyabulela ngenhliziyo yami yonke, ndiyacela ukuba ndibambisane nawe ukuthi-ke senze ubuqhawe aphole. Hayi bo guys, wajabula uZoleka. Sesuka lapho wathi bendicela ukumbona uqhawekazi ndombona ndindodwa. Yabo emva kokuthi athi uyocela ukumbona yedwa, yila ngibone khona ukuthi no, she is up to something. Yindaba efuna ukumbona yedwa uqhawe. Ufikile-ke lapha ekamareni laqhawekazi, uqhawekazi esalele. Ugirl wamane wasondela wamupha ihagi elele, waqede wathi likamva esikhundleni sokuthi athi qhawekazi. Ukukhombisa khona ukuthi ugirl lapha ekhanda zithi mzala ekhanda lakhe uThumeka. Usabona sengathi ngoba inhliziyo kalikamva ilapha kuqhawekazi, akusesiyena kuqhawekazi loya, sekulikamva. Kusho kona ukuthi kusukela manje-ke uqhawe usewulikamva guys emehlweni kaThumeka. Oh my gosh. Hhayi kupheli-ke lapho guys, kuningi impela laphaya koZondo. Ngathi-ke unina kaLwandle usefuna-ke ahambe ayogezwa-ke manje uLwandle ukuze phela kusuke ulikamva-ke nangaloku emlandelela. Hayi bo, uyayinqaba kuSydney le ndaba, uthi nje umntwana makathwale konke okuzayo kuyena ngoba phela vele uzenzile. Uthi umama lalela, umntwana wethu sengaze zabanjwe yiqunga ngenxa yakho. Thatha lo mntwana umyise emfuleni ayogeza, ageze ngentelezi ngeke. Hhayi akumelanga alandelwe yithunzi elimnyama umnyana wethu. Hayi waqhubeka wagoloza-ke guys uSydney, asazi ukuthi uyogcina avumile.
Okunye-ke uqhawekazi ngathi usethanda umawethu okudlula-ke u-Onga. Onga ufikile ezombona emphathele ngisho ama-gift, kodwa kuthe kusanjalo kwafika umawethu no-teddy bear omkhulu ongaphezu kwakhe uqhawekazi. Uthe suka lapho uqhawe wathi, oh kodwa uhlezi u-dramatic mawethu, nasemsebenzini nje uhlezi undibiza ngo-clumsy. Buka manje ungiphathela udoli ungakanani. Bamnilethela ngisho ukudla okuphekwe ushefu okuwumfowabo laphaya. Kubonakala nje ukuthi-ke indaba ka-Onga ngathi ayisaphathwa guys. Ubuxoki, hhayi ubuxoki, hhayi bandla angazi uma kunje. But anyway, sizobona-ke guys-ke ngamazwibela alandelayo ukuthi zala nkomoni. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Guys, kama unqobile niphathela amazwibela inimba ngomhla ka-23 January. Hhayi-ke guys, ufikile-ke uThumeka ezobona uqhawe esibhedlela, kodwa-ke ngenxa yokuthi ubekade embona ukuthi hhayi yenziwe le